Pemirsa, dawek September lintang, indeks nilai tukar petani NTP Provinsi Bali kejantenang nendunang saihang ring bulan Agustus lintang. Indeks NTP ring Pulau Dewata sani sedurungnya ni sangang dasa 3,3 dasa 4 ring bulan September kali dasa. Kesinahang nendunang kantos minus 0, kali dasa persen utawi sangang dasa 3,16. Kepala BPS Bali, Adi Nugroho nguningayang, tedunya ni NTP puniki, sangkaning kini ius indeks sani keterima petani, sani nincap luwih rendah, sayang ring penincapan indeks sani ketaur petani, utawi IB, ring periodo inucap. Iti kecatat nincap kantos 0,14%, saking sangang dasa 7,6 dasa 4 ring bulan Agustus, kali dasa, manado sangang dasa 7,7 dasa kutus. IB taler nincap luwih agengan, inggi punika 0,3 dasa 4%, saking 104,6 dasa siki menados 104,9 dasa pitu ring September kali dasa. Yaning selain saking subsektornya nih, September kali dasa NTP kejantenang nadunang ring kali sektor luire, subsektor tanaman pangan miwah subsektor perkebunan rakyat. Ring subsektor tanaman pangan penendunan kantos minus 0,3 dasa kali persen, mewareng subsektor tanaman perkebunan rakyat tadun minus siki, telung benang persen. Setia subsektor punika, samian wenten penincapan luwire, subsektor hortikultura nincap 0,7 dasa 4%, subsektor peternakan nincap 0,3 dasa 6%, mewa subsektor perikanan nincap siki, persen. Ring September kali dasa, untuk umum indeks NTP ring Bali, kantun wenten ring sor wilangan 100. Pendidikan inucap ninahayang, yening nilai tukar produk sani kastilang, durung persidekaan dalang, untuk nagingin pebuat rumah tangga petani, sani medaging kali pendidikan pokok, luwire, konsumsi rumah tangga, miwa prabeo produksi pertanian. Setias punika September kali dasa, indeks nilai tukar usaha pertanian, NTUP Provinsi Bali, wenten sangang dasa 3, kali dasa, utawi nincap 0,13%, sayang ring bulan sedurungnya ni, sani wanta sangang dasa 3,0 kutus. Kesalahan saking subsektornya nih, indeks NTP UP ring September kali dasa, kasinahang nincap ring samian subsektor, sajabaning subsektor tanaman perkebunan rakyat, sani tedun minus siki, 3 dasa kutus persen. NTP UP subsektor sani kesinahang nincap pini ageng, wentar subsektor perikanan sani nincap siki, 3 dasa kutus persen, ngelantur subsektor hortikultura nincap siki, 0,3%, subsektor peternakan nincap 0,6 dasa 3%, bahwa subsektor tanaman pangan nincap 0,04%. Manik bisnis Bali nguningayang.